Ireyu ko Kalenjin News Updates ak eng betutab raini kemoche kekushingon kit netesetai en komosto notetak nebo Transmara yotetak ko Emurua Dagorabana yekokonam siasa chebo komosotetak en viongozi ala chelulchin notetak ko upande nebo Mheshimiwa nekokileweni en oinitetak notetak ko David Kipsang notetak ko Dola Line chekaimuch komong'en ichendet en chong'indo neo kot mising akotyan komwa ichendet kole notetak Governor nebo Narok County Patrick Ole Ndutwe kole ko notetak kowendi one term kole yani mamiten two term en Governor notetak nebo Narok County Patrick Ole Ndutwe en yondet. Ibwat ile Patrick Ole Ndutwe ko koimuch inendet kosapoten notetak ko bwana David Keter en ireyonitetak en siasa nekobo by election nekomiten en komosto notetak nebo Emurua Dagor nekiimuch inendet kosom meng'ik chotetak chebo Emurua Dagor kokimit notetak ko viongozi chemiten chamait notetak nebo UDA akopirchi upato kole chito nemiten UDA ko notetak nekikochin kosibet en komosto notetak nebo Narok. Ibwat ile inendet ngunon kondochin Narok County komugul amun inendet ko Governor nebo Narok notetak Patrick Ole Ndutwe ko kikosom meng'ik kolenji ongesapoten notetak ko David Keter Dola Line kobaten en nguni komwoe Dola Line kole one term.